ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Tang kini kenta hadir melalui benjenrat yaki waya bertantu boarding dagi petwear halum survey keteran MECL kelalap bagai kedudukan Ajmera Marbles ke baai boarding tu syagi petwear. Ki officer keteran MECL tang sulap kela otno ban pinduk ya kelain baai boarding syagi tigiying jang ki petwear. Habis keran berkela patai ke bor baroi ke par sendram ula ong keteran MECL ke bentung dagi jing toket kena mentip ya ke jing don keti jang ki brio. Yang kami kedua setis pok. Kami. Kami lain. Kawan kami nanti nak pok bernikah. Apa ya? Itu kali ka building ya. Oh, ke building nanti. Ya ma'am, nasti rubel. Oke, rubel nanti rubel. Kita langsung ke sekitar. Halo, Nam. Di dekat ini. Hey. Okey. Ni lah pada kali kira sini kali beli pintu sini dulu. Namu ya. Ini akan kabaningkong iya iso ba hadin bami ketua kubur ke bana kalian jong seng menden ke sini lawan yang ni kejaka nalor bangilap bakini gibriu ke syong bean yang ni kejaka klem ke jingbet jongno ngila lapru ba kiring tu ya kalait hadin bami ketua kubur na kalian jong seng menem step ngiyo jingtip ba kinong tre jong ka MECL ki officer jong ka MECL ki lawan yang ni kejaka ban le ya kabadon kam nengkong hot ngisngo ban pau ya ka jing ai kublei ya kajing simkya jong ki officer jong ke MECL ba marsen mi kajing wan jurip jong i menen kesingi mata kesingi kila simkam hakaba kilawan menot ya kalait jong kini giyeng ki ba laring tu lengba ki meter na ki wei pat ki yeng ki ba ke MECL ka airline reha ka juk ka poru ngaso ban penpau ya kajing sudiaw ba ki bor sarkar la kalong ke MECL ne kinu ki boru ba kini ki bor sarkar ki kendet benriam tat onda bangi kum kaseng ngipen i ki jing duna ki ba maki akajaka kam dei syu ka kamram ka jongi bandang ong ki bandang kentu ki bakin le yala ka jong ka kamram regas basusi kalong batat onda ki seng bhalang lan tat onda ki rupat ba ki pen i ka jing duna ka jong ki kini ki beriu lan ki bor sarkar ki sim lan ki kendet thia kani kadi ke ka ba na kalyang jong kaseng ngimla ban priang ngiso ban kentu ba lomba kani ki jingja ka belaja menen ba mentah ka singing so ban kentu ya ka MECL nang ni syakhmat ba kumno kimla banyo i bade ki spa teli ki yeng ki pendon kam bakla lani ki tu ya ka boarding elektrik lembah kajing aja ka MECL hakajing tip ka jongi kini ki prium dei tang bagi tawa lani ki ring lembah ki nakinu kini ki block lani ki light ring bun ki ring hinda ki meter kajing keli ka long ba utau meter rida ubaka MECL ka phak man lau benai ben lit pet lani ban shim jing ken ki bel light ki le ayu ilayo rupanya keren pada SDO jong ka revenue pada ipet ya kani kajaka jong ka MECL ilabu jingkeli yo u babale meter ridau jong ti umla ban pet bakini ki kiring tu lani ki highlight tu syangini kajaka dan nakaliang ka jongi ngilapan paru da ka basay ban kentu yo u ba uday ban simkam wat ikini ki meter ridaru man ngimtep bayo lesi kini ki meter rida lani ki lineman ki jong ka MECL ki don bentalang hak ban supply tu ya kalai neki don jingyon no ngai lam kani ki jing highlight chiki spatli ki long yeng ni ngisngau ban kentu ya ka MECL bakadai ban kentak inquiry ya kani ki jingja nang ban pensitam adalap larlong ki long yeng ki bai tu ya kalai la kalong lineman la kalong ya meter rida
katalap bakile kidon bentalang hakban aitu ya kalai ka MECL ka deben sim kam halor kini ki brik bedan ti tinak leang jong kaseng so sesisian ban wanjur ya ka MECL ba himdei ben kendet ya kat anta mangi gipen i gijing nga dan mangi ngilap iki kambean ya ka dei ka kamram ka jong pi ban kentik na ya ka borlight lan ka boarding deben aitang itu ki brik ki basi ka boarding ma toro ki jalan gidong syong ni pendon kam ka boarding kat kum kajing pendon kam ka jong ngisiu ekonom kiatan se ki basiu kiwai pat kin yo nong el ani kin yo ay kalai kaka kalong kajing kentu na kalyang kajong ni tum kaseng ya ka MECL ha ni ngau kendet ru bantep kajing sisang gi rung yo jing tep menam step ha ku por sipo khat ui bije baki MECL ki don ngani gajaka ya ka bahadien bangila yo jing tep ngilawan lang ngani gajaka rengin dala poi ngani gajaka ngi keren bigi officer jong ka MECL ki bedai pet ya ka vigilance cell ngilap baki ni ki brio nadu men step kila da ban on upai ki wayar ki ba highlight sigini gajaka ngisngo ban ong ba kani ka pen isai bakadon ka kajingnya trailang ne kajingnya subut hapadeng kibriu kiba tep hai kani kam tengah suban kentu ya MECL bakadai ban kandak ya ka inquiry kenang mantep pala dadon sya kibriu kibaya don benta hakni jengkrung tu ya kalai de ban pensitom ki kat kumgaan